نێزیکی 300 زارۆک li kempa Mamreşa hene. Qutabxane bo wa hê nehatiye vekirin. Zarokê divabû spêdel qutabxana xwe bin, îdî li kolanên kempê mane. خودت تشتكي انك نبات على مشخورة شنوتين بس هي مدرسينا مدرسة كوان تشيكن شنا مدرسة شخورة زارو قال لك كيف عواني مدرسة رتي ود السالة مدرسة وانينا بمدرسينا Sala berê li heykelê zaxo bûn û zarokên wa bê xwendin man. Piştî hatin veguhestin bo kempa ser bi qeza Şêxan ve dîsa qutabxane li kempê nîne. والله وضعي وان قلقي خرابه ووضعي وان ني باشا هكا قوتابخانه بوبا اقلا وي خوش بيرا قربانا بو ايندي وانجي باش بو مستقبل ند امي بانا وقوتابخانه براسي تشتكي قلقي حضاريه بويست يعني ضروريه اش خوارني بيتر Cih bo avakirina qutabxanê hatiye destnîşankirin. Lêrê vebirê kempê tekez dike, got divê çareseriyên demkî werin dîtin ta qutabxane were avakirin. Da sala xwendinê li ser qutabiyan neçe. بلاز خيفتا بينن كو مدرسة كخيفتا بو قطابيا تشيكن والدرجي بلان ده هيا كو مدرسة كي آفاكن وق بناية أكيد أفصالا ناتشد بس أكيد داو درس خوزيدا تركن عن بروغرامي تايباتك هابت يعني عندك روجيت بهم ودان يجي درسا بدنا وندا أفصالش وان ناتشد Li kempa gohê kehrebelê durust nebûye di sed û heftê xêzanên awareyê Kurdê Êzîdiyên Şingalê bi cih bûne. Li vê kempa nû hatiye vekirin aware daxwaza hemû rengên xizmetguzariya dikin. Li serê lîsta daxwazê wan vekirina qutabxanekê bo zarokan e da got îsal jî bê xwendin nemînin. Pêşewa Behlewî, Rûda û kempa Mamreşa.